usodongweni nje akusasuki uthi yona nto leyo engifuna ukuzoyikomplainela kushembe njengoba sifunda lencwadi nje wena makumhlangano niyabhukwa nakuyolala nawe lapha emakotishi kusala insayi yendoda mana mfowethu wena insayi yendoda yakho yasala lapha emakotishi kamthiya le ndoda ngoba yayizobika kushembe sayixosha sathi into njena ayibikwa kushembe kodwa wena uma kwathi omncane wena ngoba ngazi mina bobaba uthi kwenzeka kanjani mfowethu uma usuganiwe umngakho engabe uhlala emzini kayihlo aqale phansi ahambe inkonzo zentsha kodwa useganile funani makoti kwinabasho thulani ningeke ngize ngikhulume noma ngabe kufikani kimi nakufike ufunani umuntu osenganile kwinabasho uma yesuka nje lapha esikhawini enqamula eyoshona phezulu esikhoti umuzi wendoda usuke ushiye nobani ngoba indoda isemsebenzini akuyona yini lento edala noma sekwilapha kwinabasho sekuhlatshelelwa lezingoma ezihlatshelelwayo uthola umngakho egwaba namanye amadoda beze bangane ngamahlombe shumayela lezinto ululeke usole nokusola angabikho umuntu owayisayo ufunani umuntu oganile othelwe ngenyongo phakathi kwabanye abantu abangakaye emzini yini ayixoxa nabantu abaganileyo ukuyala kwethu emakhaya intombi mayisiganile beyikhishwa nawontanga yayo ikhishwa emakhosazaneni kuthiwa isekho into ozoyixoxa nalaba wena ngoba wena yonke imicabango nezinto zenzayo safanele ibheke emzini ogane kuwo Mangjalo nentombi yayikhishwa kubantu asebeganile noma ngabe kuthiwa nengane kuyaqala namhlanje bobaba ukuthi inkosazana ibelethiswa ingane ekhaya uyibona izala engaganile ibelethiswa ingane belethiswa kanjani inkosazana ingane ngoba intombi ayiphathi ingane ayigoni kodwa abazali bethu baphathiswa dadewethu ingane kwehlukene umama nentombi ngisenkozweni ngixolela uNkulunkulu wami ukuthi igreat suka nezimpande inhloso yami ukukhuluma nabasha amen kodwa ngoba sonke masila khona laba abantu abangafikanga nathi abasha sabathola mzwane singena emanzini ilabe engikhuluma nabo ke hayo baba ngikhuluma nabe sabuya nabe emanzini amen yebo laba esivuselelana ngabo lapha insizwa yahlupha lento ukutabana esontweni yahlupha lento umkonkoni esontweni futhi limbi leli demon ngoba manje line head office suka phezulu kuze kuzoshona phansi empandeni uthi uyafika njoba ngingwangapha olundi nje ngihlala ngapha eMlasi ayikho into ebhlungu isizwe makuthiwa sinondaba ezithiwe inkonkolo ngoba leso siza siye ezulwini ayikho into ebhlungu ngoba lapha khona insizwa lapha eshowe yakathusi ngihlala eMlasi lensizwa yaganwa intombi yakwamhletshe ithena mayisiganiwe lensizwa kwekuthi njalo mayisuka eThekwini lapha eMlazi kathi yehlize ekhaya ihambe nabangani bayo beyekhaya emzini kayise uyethi mayefika umakoti eyiphakela lensizwa aphaka ukudla akubeke lapha besethi uNombhemu hayi ke sibanibani namhlanje na awuzukuza kulendlu ngoba khona osibanibani ngihamba nabo zolala ndawonye kodwa lo muntu ade ehlele ekhaya elinde wena behlele ekhaya sonke lesikhathi elinde wena sizalwa amadoda thina ibihamba unyaka wonke iyegoli yosebenza iyothi mayibuya ize ekhaya ifika ishiya ingane ngoba umakoti kade ehlele elindile bopha isifoti yayisibhambe bambela umyeni wakhe ukuthi angafa einkalweni namhlanje amadoda afele einkalweni njengoba mama balahla ibhamba khakha ile ndoda lulula sifaka mzukwane esesontweni uhlonipha ishembe kunendoda yamlobolayo ivumeleni ngikhulume uyabona ke mase ngikhulumile sengingasala ke ningibhinqi le ndoda yathi mayikwenza lento kuhamba isikhathi kumkayo yathola ingane ezintathu zamakhosazana
wayithola lezingane ezintathu yayihlupha lento yayisihamba iyothingweni lamakhosazana uma ifika othingweni ithi baba luthi uthi ngomntanami yathi ngiyahlupheka yathi umkami ngamthatha ebhentshini eyintombi wangena ngenansuku ehlaza kodwa ingane zabafana asitholi yathi ngizocela shembe noma kodwa nje kwisitohlongwana oyonke nini zemabale nobaba lobe nginethemba noma ngihamba emhlabeni umuzi kababa uyobuvukile ngoba ngiyobe ngizela insizwa konje nibizwa ngobhey nina madoda ateketiswayo bhey ithi ndoda mama uma ngabe lensizwa icela ilothingweni luthi uthingo lamakhosazana inkosi ibusise mntanami uzomthola umfana ithi ayisimbuka yathi hayi kade sabaletha abafana thina emazulwini sababeka mzukwana thusina nomkakhe esidawini babe u7 bese bazintombi lezi ezintathu kwethola ngazi ukuthi labafana baphelela phambi ekhaya uyobuza yayisihamba lensizwa yabuyela ekhaya yafika yabamba umfimbazane yashona emsamo yashisa impepho yafuna ukuba konakelephi yayisibulala lenkukhu yayilalisa emsamo yayisiyalala ithi yathi mayilele ebusuku wasefika isalukazi ezala uyise sathi mntanami ngubonile bewuyokushembe uyocela ingane zabafana wathi ushembe mntanami ingane wasinika uthi sasesikhipha lesalukazi sathi naba labafana bawu7 abalethwa ushembe ofanele ngabe umkakho uyabaletha wathi kodwa laba bantwana bonke mabekhisha ezulwini wathi thina noyihlo nobaba omkhulu bakho siyabathatha laba bafana sibagone ngoba sifuna umkakho ukuthi abatete ngoba wena wenza isono walala nomuntu wesilisa manje sibalekela into eyodwa ukuthi masinika ingane zabafana uzothi mawuhambile emhlabeni ngoba indawo yakho kayikho ezulwini ayikho nalapha kuthina bese uyabuya uzombatha lezi ingane ngobungqingili ngcono ungayitholi uzani nibone oh my God ikibelethe yini na ngibona ngani amadoda onke ahlala beka izandla zalo khalweni njengomuntu osifazane ebelethe nobuso babo phaphathekile amadoda namhlanje ayakrima kade sentabeni nje ngiyaxolisa ukudla isikhathi bashumayini kodwa kade sihamba uhambo sentabeni inhlansuthi bifaka amathayithi hamba phambi komphongo lozivumelwano phambi kwaShembe faka amathayithi inhlansuthi leli bandla likaShembe lelalakhiwanga indoda leli bandla uShembe walimisa wathi ngesabatha kubhinqwa ibheshu njengoba sibhinqile nje mawungenalo ibhukwe elimnyama akulona ibandla lamasiko leli bese ucanga ukuthi ngoba umswati uzoqhamuka namabhayi esontweni uyindoda elikaShembe leli bandla hayi lamasiko makungela amasiko phela namakhosi azoqhamuka nezishoshwe zabo sengiyagcina ukugcina la kamasho lapha nje mawehla station kamasho khona insizwa eyayithandana nentombazane yakabuthelezi phezulu enkonjeni ihlala lapha ehostel uma lensizwa ngelinye ilanga ihlala nalentombi yayisicela lentombi ukuye ekhaya ngikhuluma nawe njalo basinawe eThekwini kodwa ugibhidile angisho kunina abadala ngisho kwigenge yethu le eneyitofu emahostel kwazi ukuthi wena umfana ekhaya kanti eThekwini nomuntu okuphekelayo ukuwashelayo ubuyi nje ubuya ngoDisemba kuphela nje ukudla isitokfela ubanjwe ile yanto yakho uma ngabe lensizwa lentombi yakhe bese inika imali iyahamba lentombi iyemakhaya kuhamba isikhathi lensizwa ihlala lapha nakamashu kwakusemjondolo eselezwe kungakabi imxhaso uma ngabe sihambile intombi kwahamba isikhathi akafona wesifazane akabhali esho ukuthi uhambe kanjani ufikile yini ekhaya noma akafikanga angithi ke mkipitweni mawuhambile uhambile makwadlula 2 months ungabonakali kulanda omunye indaba yakhe ingena phela uregister ubamba itoho
Uma lensizwa yahamba isikhathi yagibela isitimela ngelinye ilanga sihamba nayo uma igibela isitimela iyayibaleka indaba kaShembe uyabona ke inkomo namakhizana izwana lokuyediphi ngoba samba ngengqona nje kuyakhuluma indaba kaShembe athi gaga umuntu athi nasi lesicefe sabantu baShembe nenhlebe ngathi inhlamvu kamama imunciwe abaleke yabaleka lensizwa ithema ibaleka ngelinye ilanga yabuya ntambama isebenzela lapha eMedden office security ithema ibuya ntambama ntitimela isobheda kanti sekusebenza uShembe inosizi kodwa ayiboni uyazi usizi mase likubambile likubamba isho permanent ungene ekweletini uzuvele ngomqala ugcina usushintsha indlu ungaqondile hlushwa omashonisi uyithathe ngapha imali ukhokhelele uyithathe ngapha ukhokhelele ugcina ungasasele ngisho nane license sale namabhuzu emsebenzini emdansana nezingane zakho kuguge ngisho ama exercise unyaka uqala ungena usizi luhle ngisho isivalo ubona isivalo lapha phansi sidleka siphela sinukuthi usiphesha ngothayela selungena usizi luphume leyobulala amawindi uthi uphesha amawindi kunethi indlu lungene futhi Atsizwa yayisisuka ithema ithi yehla esitashini kaMashu yathi mayithi dundu phezulu eplatform yayisibona umuntu wesifazane owayencike ngepholi egqoka isikhathi sikajini esinevi efake phaka neskipe siyelo yayisiya kuyena lensizwa yafika yambingelela yathi sawubona dadewethu wathi lona yebo yathi ungakabani wayesesisho yathi yayibika waselona esifazane hayi mina nawe phela besithandana indaba yethu ngeke iphelele lapha eminyanga sahambe siyoxoxa endlini basebehamba bayendlini bathema befika kumjondolo wayo lensizwa into yokuqala lentombazane eyayimaka yaphuthuma indishi yathi mayifika endishini yafika izitsha ziyaqhutha namanzi asazashintsha njengoba nawo lapha nje ushiya manje ayizole izitsha usengena isabatha wachithwa ushinu shiumphethe ngawedlule uja ukuzoshumayela namasokisi awawasho sungathi mawulibeka nje livele lime lapha emseleni athi impuphu ingahleki kahle ethi lensizwa yathi mangabe lentombi bengena endlini yathi usibanibani awuyibashangani izitsha namabhodwe angcolile uphila ngama take away lensizwa lodadewethu wathatha izitsha wayiwasha wamphekela yalala lensizwa emphetheni phela usekhona udalwa uyaphela yalala yahlala yalinda ukuthi uzoyiphakela ithema zithi past 11 yambona intombazana ukuthi uselele yayisiphuma ngomnyango yashiya umnyango awuvalile yahamba mayethu yaphapha uphapha ekseni ngo4 ekhali alarm umnyango uvuliwe akho umuntu endlini ukudla kuvuthiwe emabhodweni letha kuphakiwe yamhlupha lento lomnumsa wagibela isitimela ekseni wawezwa amaNazaretha exoxa wayisiba lento wayemsebenzini wayesetha ake ngiphinde ngigibele isitimela esigibela izolo mhlawumbe ngizombona unoyibanibani ukuthi ushona phi bese ngimgada lento yenzeka nje lo muntu intombi yakhe lene yahambiye emakhaya naphela wasigibela isitimela waphinda wathi mathi gaga na intombazana ikhona imizi wayakuyona wathuthi uyayibuza sibanibani izolo wenze njani yathi ngeke sibanibani sikhulumele lapha eminyango sekuhlwile asahambe siyendlini bahamba bayendlini uma ifika endlini yaphinda kwayizolo yamphekela yamenzela konke wayeselinda ukuthi izomphakela wayeseyilalisa wayesexutha embhedeni wabuka kancane ngamehlo engathulele uyabona angazi mina twa intombi ayigezi phambi kweso hayi kulikhulu namhla angikho kodwa sisala nje ivele yini angayazi akakwazi umfana uthi wena wakwaphuza utshwala bakugwaza lapho unenxeba useyathi lapho uNkulunkulu yami yayigwaza phela ngaka futhi impuzi malala alala ngalela umfana uthi usayileli inxeba elikulu ngoba abanye benu nje bedwebo oxamu amathathu wemzimbeni yobaleka izalukazi mzukwana umfana esinene kuthi undodana ngathi uthatha isigebengu isiboshwe intombi enethathu ayiye ezulwini intombi nje enethathu ayiye ezulwini
Ngabe ngiyayifunda incwadi yamathathu sekulate. Kodwa kuLevi 19:27 ofika uyifunde ekhaya. Uma ngabe letsizwa ikhuluma nalentombi basebehlala wapheka lo dadewethu yayisilinda ukuthi uzoyiphakela wambuka ithi intombazane yambonela ulele yayisiphuma wayeseyilandela lo ufuna ukuyibona ukuthi njengoba ipheka kuphela lapha ingaphakanti isukuyolala kuphi wayeseyilandela phakathi komjondolo yabona ke mjondolo lapha nakamashu makwajika ikhona umuntu ungekho eduzana usekudukela awazi noma unokhela noma udlulile isibefona ngiyobona nanka amacansi uzakhela wena ipassage ngiyabona nomntaka omkhulu abanenhliziyo ezistrong usakhuthi ngolingaka uyabi ukwami la usha mjondolo ngabe lensizwa inyamalala lentombi wayesethi no angigibele namaNazaretha namhlanje ngiyoyibika lento esitimeni ngikhona ushayembe lapha etimeleni khona ushayembe esitimeni yathi ake ngiyobika uma ngabe ibika lensizwa yathi bafethu nginenkinga kanjena sasesithi hayi ukhona ushembe ebuhleno nalendaba yakhe ayidingi isitimela idinga isiqu uthingo lona la sesihlalweni yayisijika singamu yafika endlini yabeka isikhaftini yathatha imali yashona ebuhleni yafika umnikazi wabantu enikelisa ebeka itafula ngaphandle sanikelisela phe kwetafula ithele insizwe unumber 3 ukuthi ifika kushambe la shaya ngemino emibili etafuleni uthingo lathi 1 lathi 2 lathi 3 laselithi abanye bayoze bephakelwe izipho beze befune ibaphakele kwase kuyahlekwa kulayini wahleka naye wahlekwa uthema yesefika ebika indaba yakhe laselithi uthingo engani wena nguphendulile wangihleka lathi lengane ekuphekelayo ozufuna ikuphakele ayisekho emhlabeni yagingikane emonto yayiyezweni lakubo nelanga wayinika ngalimali uthi thema ihambe emhlabeni umndeni wayixosha yaxoshwa nasezulwini uthi kwathi ayibuye isemhlabeni izofuna inkomo zabazali bayo ngoba yahlala nawe yaze yaficwa isikhathi sokufa ungayilobole uthi emazulwini lengane yayilotshwe njengonkosikazi wakho ngoba ushembe wayethi mayephuma ebusisa imshado yabantu abashada eparadesi uthi leso sibusiso asiphelele eparadesi kodwa size sehlele nasemakhaya ebantwini abaganene abahlala ndawoni uthi nawe nalengane yomuntu sakufika lesi sibusiso sihlala nawe nasenilotshwe njengonkosikazi nendoda ngamuda yengintombi hayi ngasiyo ingodosi alale nayo akayilobole phela ibopakhe njengoba wena sewugida nje ebuhleni hlasuthi yakithi lengane wayona ungakakholwa sewayilungisa yini indaba yakhe ngoba unentombi owathatha umqhoyiso kuyona ungakabi iNazaretha wena namhlanje uphendukile uyiNazaretha uhambe uyosina ebhentshini namhlanje na wena uthuphelela ungena emgidini kaShembe kodwa khona imndeni namhlanje elokhu yahlala ngaphandle inethwa zimvula ilanga libalele yakhishwa wemzukane wona ingane yakhona yini yokulungela yolungelwa yini ngaphela icala lomkhosi aliboli noma ungayapi limini uGalathiya yokugcina uGalathiya noma ngifundele ukhathe funda Galatia 4:16 ngakho sengisitha kini waba ngintshela iqiniso na haya sicabele umusa nje kaNkulunkulu nothando lukaShembe mhlambe nangelinye ilanga siyophinda silwele uthukela sibonane inkosi ayibusisele ekuzweni.